Ke Nyotrap National Youth Front HNYF kalapen bana ban penlong ye kejing yakop kharwat kti leni ka arm wrestling second Cheristerfield Thangkhiew Open Arm Wrestling Championship 2018 haga khatlai Tarik Nailar hamadan basketball maulai nonglom nadu ka khandai bejimin step hadu banda daplut ye ki Samla ki beshi menta ha kini kejing yakop enthau maumon jingkhia haga khat ar Tarik Nailar nadu shibaje hadu saw beje janme yakani ke Khubor la pelat pat ba do ba Frankie dealing do General Secretary baru ba June Star Kharbuli President. Te sa isin menta ka strik ugas arjar pendril nakaliang jungi ka HNYF mulai circle hakani por ba iwan pan penapiang ba haka khat sau tarik haka khatlai tarik nai august arjar pendril inton pendon piang ya ka second Cheristerfield Thangkhiew arm wrestling championship arjar pendril te wer pan ba wer ikti khun Samla ki khna ki ba judan interest hakani ka sports bakini mi bancim mentalang pat kum bancupan kenmau ba kani kandai ka jengdap sansnam ko jugi ba ceres profil Thangkhiew bang kwa dwar play je kum kadat ka jengsa ban persa kenmau yoni urang ba tinakaliang ko jungi ka HNYF mulai circle kum bangilala ban pelong ya kani ka tournament mencam snam ka badairu ka tournament ka job te sa isin ni kwa biang ban penya ya kani ka tournament but nabenta ki details but ki registration ki badon kampat insa batai I ba Jun belong I president jong kamawah ka jupor publish pot haka bedai bat ka grassroots hi ngiladap mencim snam ka grassroots scouting ka bingyong te hadian jo to ka grassroots ru ngilaju ya simbenta bahaki snam ladap hadu menta mene inang penkre ka world championship namar udius nem ni job kambun ka world championship this time in yo kadika history ya kabangin pha adu drip tam tang na po Meghalaya namar ba niyo ban pha each and every categories nadu ki para athletes hadu ki physically athletes nadu ki sub junior hadu ki grandmaster komut ba ki 60 years above mo te abat kan thai bishin rang te kanlong hapo India kanlong po Delhi tentatively in the month of October this time in your maximum number kan dairu ka platform ya ka ba ngin la shishu ban pentibet iki athletes jong ka Meghalaya nam ta kan national game mo te ya kata kabade ba kan national game ka amsing hi ka non olympic game te ni kermen pat namar ba ka procedure ka process kanang process menta ni kermen ba let's say ngila bensha kentup haka kandon ko ka kategori ka bakila ban ong ka traditional activities ka badan hapo jong kata ka national game kalong very high potential bangin rung lene bangin sha include te hadu menta kata ka direction ka sports department kum baki direct ya ki olympic game ki direct kumju ya katu ni ki sports discipline ki belong ki badai ki non olympic game kata bakantup ya ka arm wrestling discipline te ngamut pun ong ba kaju ka direction kaju ka criteria kaju ka preparation in all aspect te halor jong kata kanung rem ngila pen krep ha hendai ngim sim laklet pat ki grassroots le sing sngau bromba katu kat ni ki district katu kat ni ki sport club katu kat ni ki kunhun seng balang kim juklat ban ketup lang ni ka arm wrestling sports discipline hakino ni ki activities te kai rapat shishu ngasutu bat ngai I ban kentiu kini jele kai ba tam mencu popularize hendai ben la ben discover pada ki kita ki high potential athletes